Koti erukora hamanja z'obushomankuzi omuri Kampala erizoba yikiriza Minisita w'enshonga za Karamoja Minisita Kitutu okwemererwa hamanja z'okuhabisa amabaati agabiregine kwebwemburabure omu kyanga kya Karamoja. Ogu yayemererwa bwanyuma y'okwayo omusingo gwa miliyoni 10 ez'oburuho kandi ogwatwire omucomeruzira kwihesa habite hwire aho Pasika ya mushanjire. Munyanya Michael na Boya Kitutu nawe yayemererwa aha musingo gwa miliyoni 3 z'oburuho abema ba Kitutu buri omwe yayemekwa miliyoni 200 ezitari z'oburuho rero kandi munyanya abema be bayemekwaho miliyoni 100 ezitari z'oburuho. Minisita Minisita Kitutu najunanwa imanje zinakakwate n'obushomankuzi n'okukwatanisa n'abandi okuryangatanisa ebintu ebya government. Awereddwaki bail era ekyo sinza kukyekwekera musabye okulaba nti awereddwa bail tujja kugoberera amateeka ebinaddirira. Wale yaffe weri nti olw'okuba nti nno mulimu abaana n'ebyana ensonga lwaki olaba nti nno waliwo okulwisaawo okuleeta abantu abamu naye singa abantu bonna baleetebwa then ffe nga bannayuganda n'abantu b'e Karamoja bajja kubeera nga bafunye obwenkanya kuba amabaati ate nga twagala n'amabaati gano gakomewo gaweebwa abantu abo ge balina okukola ki galina okudda.